Fatalo fatu, fa feiloa ia te fo le tino ke riso nei. Le nei a fiafi, ma lo le sui fo maua, ma lo le langi a mama, i le whamaros pe pea ma, fatasi mai fo il por karame le Talanoa le Uso, i ona vai aso taitasi. Ia, le turato e fatalo falo ia tuai, Grace Recipients Community Church, mai la wau sina se i o lava i le whanawiti. Ia, whape fo i ona fatalo fatu le mai mua whafuna fono i le tūwai o le tara le lei, tai o mo tara le lei. Ia le ngata i lea, paanga, wō, le Talanoa le Uso ua mawhai o le tātou whatasina nea fiafi. Ia, fatalo fatu fo i le tai o le Grace Recipients, Community Church, Efeso Fonoti, ia na ngata leo to ina ia Sione Tatupu i o tātou whatasina nea fiafi. Peina masanyai, ia malo soi fu. Malo soi fu eso. O fu fa wi makia. O le wa fai kau vai aso fo i maki. Ia ona o mai fo i kako. Kako malulu. Sa malulu io me fo i ista de seka. Fa mana tuina fo i o ne. Mali o tato faola. Ia malo le me nga ngor faftai e patpatia i pere nga le o le li o tato fainga maranga fo nei tau sanga ia mo ina mo pala au fo inisi ia lo to ia to tele wa le fatino ino fo io ne yes au de tua io ne fiafi ia o ki ka kongo lo kuma wa ka ko sili maritali sili tali question, answer. Q8. Yeah, anyway. Ole. Nei a fiafi e kakakana hoa se mata upo ua whapea ole Togiola. Togiola ia po le redemption. Ole fesili na. E se dua fisosoangi fo il konanga. Lea aonga lea ole Togiola. O lea le winga i le whaakilisian. Ia, nga wakuia. Mai o lua mase, lua po ai la se fisosoangi le Talanoa le Uso i le koranga o lefsi. Asi fo ka upo nonga fo i o nga Talanoa ina tutono i karesia. Ia ai, o lea se fisosoangi le Talanoa le Uso. Nei a fiafi. Kai me sili pasta. Kira ngona o se tasile o ta ua i le whakirisian. This doctrine of redemption. Ele i o te atula utala i le tali o silia a pastele ne fiafi. O le meanga e aonga, meanga le whama whatuele whaitete o le translation e whaonga e tātou. Ona e iai ia translations e leo apia ma e leo aliali e leo upulea redemption. Pe o isi doctrine pe o justification, sanctification, e o le redemption. Le Talanoa e tātou i o glorification e kamwhai ia le translator whaingofi. Ai ua le maua e le winga tonu le upu, so e tusa e mafsili i le nefiafi po le ale le winga o lea o onga i le whakirisiano. O sea onga tā ua. Sea onga tā ua te le ia i le mele o redemption. Onga a tātou wawa ai e koi kiki lava le mawhai o na whai sesi a mea sesi lava o onga e au noa ma lea o onga lea pe ale manino le mta atia le onga lea a pe tai o upu ma le ngana o whaunga o le upu lea Togiola e whaliliu mai e tereng whaliliu mai tātou i le kuspa e pālangi po le whaapretania o le redemption ai le whaitetenga e ngā o ngā ele o kemi uma e whaliliu ai le upu ngā redemption e fo i kemi sui ai ia o isi kemi o kako upsa mua o le Togiola ia o isi kemi ua whaonga le whaatau Lava peo whaafonga mai ia tātou ma whai kau kuspa ia. E kemi a kasi lava le upu e lengi
a sui whaapalanginga ia a kasi lava fa Samoa ia pe lua fa upu elengi same whaapalangi same fa Samoa so polenga ngā marwhenka le I e ongo mawhainga ile romanga e kolu lua wha lua tolu ma le lua wha makfima whaika lua wha ngai le whaitau wha apea ua taua mio tonu ina fua I lona alofa tu noa I le Togiola e a keriso Yesu le an ASP e ke maua I tala wha apea being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. Ese la ia le upu e lengi ngai ngā. Ese fo ilonga wha aperetania ngai iei o le redemption. Ava aila le revelation ile whaalinga e lima whai upu e iwa. Ape vave ia lausu. Kusa le kau whimanga au titul tātou le mea lea. O ngā ilea I le kali o le fsilia pasta. Revelation e lima whai upu e iwa. Ia, whai upu e iwa. Taupe pese fo I le pese fo. O whapea, wata tau laba oe. Ina ia e tango I le tusita ai. Matatala I ona wha mau wha ilonga. A wana pasia oe. Wa e wha tau wina fo I tangata I lau lava toto mo le atua. Ia vai lei, o le upunga I ngā, o le whaatau. O le whaatau. Pa, ua sui fo ia le upunga ia ngana kuspa ia. O isi la kemia whaali liu le mea ngā, le upulava ngā, o le akorasonga, a lutrosses le lunga. So, a redemption lava, po le Togiola, I le Kelo translation. A e o mai e whaapalangi na wanga I o le purchase, po le ransom. But still, we're talking about le Togiola I. Pela mea ngā le e tau e aua I onga whai ke kako I le ngā sulonga. O ana afianga, ke le afianga. Pe a le mamalama tātou I e ongo sui e doctrines, e ongo le kau le iai, I le mea tonga iai. Because a kusa mapsile pasta simply o le Togiola, o longa winga o le buy out. Po le purchase out, o le whaatau wina, po le whaatau mai. So, I le context ma le wha moe ma le ilo la uli ianga kusia pe o paulo malato. A kause, a redeem se mea, it's always, e aveanga I le context o le kangaka le la koe whaatau polonga, le whaakau slaves. So, when you redeem, e la koe tongi le tau, inga I au mai, so you purchase or ransom. Ia, ole winga la Togiola e kusa me whakerisiano, e kusa me sile pasan. Ko mai lola ia le ai tātou. Le whai mai le kala a Ioane I le Revelation ngai lima whai pe mai a wana whasia oe. La e whai anga ia Yesu. Mai lola ia. O e whaatau ina fo I mātou la I lou lava toto. Mō le atua. So, who is the buyer here? It's Jesus. O ile whai ala whaakau lea. O Yesu. O le ransom, po le kupenga kong, o lona toto. But he bought us for God. Mo le atua. O le verse puksinga malo singa e whamangingo le commercial act le happening I whatau inga le kupu I o whatau tātou e Yesu whawhea I lona toto. Mo le alfa moe mo le atua. Ko mai lola e tātou ngei kirisiano le kalesia. O le ala kako whai I le mea le ngai o inga le akle kupu I. Ma le mea le tupu I. O kako whai ua own kako e le atua. O kako whai ua pule le atua. O kako whai ua whaatauina I tātou e Yesu I lona toto. Ina ia avea I tātou ma le atua. Mo le atua. O isi whai upu piksili o ngā whai ngō whiema laka I le mera kam whai au whamatala atua kaltia ngai e tolu. Kolu sifuru kolu. Ngai ali e fu ile upu lava lea whai mai na whaatau wina. Waila ngā whai sau ngā whaatau au sui fu le upu mai ngā kuspa ia. Mai na whaatau wina mai I tātou e keriso. Again, o ka whaakau la vale kasi. O Yesu.
So i le valau tātou ma Yesu. He's our Redeemer. The same upunga le ainga maripu le whaongai e yopu le whai mai e. I know my Redeemer lives. O te loa, kere le papa sa monga ea. O lo soifua, lo wali ia, po lo atua. Ale upu ia le Redeemer, it's always referring a Yesu. O le na ia Togiola, pe o whasa monga alai ai. Wala, il coach fulkolo me na whatawina na whaatawina mai I tātou e keriso ai le whaafanonga o le tūla fono. Le arong whaamoe ina ua whaafanoina o ia mo I tātou a wā ua tūsia e whaafanoina e lātou uma o e whaatautau I le la au. So ila pe a whape le kam whaira wā o e te mea whisa ngoe aso? Nei. Pasa. Le kuridoa kuale. Okay. Ile pe a kule apu lava le fesila pasta le winga le mele il fa cristiano. If you look at this from a grammatical perspective, ile ngang kuspa ia. O le mele wa uma. Le mele fai mai o le whaataunga lea. Fai mai, Christ redeemed us from the curse of the law. So that word redeemed, it's history now. And because Christ is the subject here, is the doer of this redemption. O ia le fai whaataunga lea. O anga whenga fai, ua uma. Being an indicative case, mean indicative mood, ole mea mongia, ua uma, ona whaatawina, ua uma na Togiola ina, I tātou e keriso. So that is the truth. That is the truth about us Christians. The truth about us Christians. Ua Togiola ina, I tātou. O oe ma o tātou, so se kerisiano, ole mea ngā lai ai. Ole a, ua Togiola ina I tātou, a koe whaupu, ua pule e sea I tātou, e leo koe pule tātou I tātou, ua pule mai lea tua I tātou, e sea, leanga fo ua whaakauinga I kako, I le toto keriso, ua uma, ua uma whaatau tātou. O ngā leka kei ngā lava I ngā kusinga a Galatia. Let's look at chapter 4, verse 5. Ngā ia le whaitau whaapea. Ina ia whaatau mai e ia I e na nofo I le tūla fono. Ia vea I tātou mātali. So that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption. Ia le mai fo I le mea kakarangoa I le redemption. O whenga whaakau, because a kupu se redemption or act of purchasing, e kolu mea ke wa ai ta paia. O ka ngaka le possessing le whaakau mai, and the asset and the property and the thing that you buy. O ila, o le mele whaakau ise mai tātou, le whaakau ise mai ka kou mai whia. Mai le tūla fono. Ma sa polonga tātou, sa I tātou la tūla fono. Me whalanga e anga sala ele mea lea o lo kauma whai e kausi le kula fongo in order to please God. Ele whape la pulaka, la asot kula fonga ko, no, but in terms of soteriology, ua alang kako kausia ma miupa ia, ona ua fia mai lea tua. E se mea fonga le lo kamwhai kausi kula fongo, ina ia fia mai lea tua. Wai, langa lewa uma o ngā Togiola ina I tātou. A whawhaingo fia la, o le Togiola, o le tongi lea o se tau. Ina ia whaola ina pēla vea ina se tasi. That's exactly what Jesus did here. Ua ia tongi le tau o lea o lona toto, longa ola. Ina ia la vea ina I tātou. Mai le amo o le angasala. Ia, o skali umi ngā kusamausi. Pole ale mea ile whaatutuanga Kirisiano. O se doctrine aho ngā, tā ua tele. Tā ua tele. Kusa whaingo fia, fo ingane kusa pei o se kukoginga
o se kau wangale o se kau inga ia la vea i mei se sima exactly se pe foni nga penga le mele o se kokonginga o se kau o le maniu la le mane koko Yesu Keriso le ne fa nga i mele i kau ia kau koskoso mai fonga i kongule me kau le o le pe inga fside ko i fonga le tongio ia ko fa fa ngofi fo inga le pe ko ranga nga pe se kokong kulanga ese le mele le meta u le fautanga tulanga ese fautanga ia isi mau me ona ole alu ole tangata ole tangata le na maliu mo le si tangata ai ole fautanga o fuafuanga le tua mo tangata o fuafuanga ia le tua na fuafua mai i taimi o ngā perfecta ma ina o mai hoi le ia Isaia babalo ia mai Isaia le maliu Yesu o le ale autu ia ola le tangata ole wha moe le ole hoi mea ole maliu ma le o le whaatau wina o i tātou i lona toto e le whaakau ngi kupe e mo ianga whaakau i kupe le ahu le whaasatau roina o Yesu le na whaalata e yuta tōru sikutu tupusiliwa le na whaatau ai o le au tūma le whaamoe ia whaatau ia tongi ola le tangata o le tangata ia ona maua le tongi ola ua whaia Yesu Keriso mo tātou wala una toi whaapopo atu le fia file o le si doctrine e ali i le ngā kula le mea redemption o le mea funga o le mawhai e oe o ngā whailo whaoltanga whakeka ingara e kelea laku fosika kai whaakau oe you're just there being displayed by your owner by a laku i al tangata whaakau mai oe so it's totally up to il kakale laku whaakau pe whaakau e pele ai so again ia also mai whaelea i ma le doctrine of election poi la kelea ia kangaka a la kuale tua filifili ia oe whaakau mai oe so onga ole mea o tala a sunga Sione whakule uma fau i le ngā mea but ile tongiola i ole ngā ole whaataunga o le whainga ngā whai e le atua e mauwha o loto pe whawhewheanga oi not whawhewhe i le mawhai i le o le ko wha a le ko inga Samoa i le wha Samoa o le upulea tongiola kusala it's more like a paraphrase kusala o te tongi le ola Yesu kako ale o ngā le kau whaasau e fwoi ngā le tau a mio tonuina e kau ainga i whakau male ia e whai ia inga i o ngor kasilawan mela kupu o maliwa Yesu a kangola oe e vaile whai ia le redemption male justification e whai ia o ngā kasilawan mela whi o maliwa Yesu whakaika ingala o maliwa Yesu o long kokong whamalinga inga leo whaatau i tātou a le maliwa fo Yesu malon toto i le sātau ua tau a mea tonguina i tātou o ngā e kauloa le kau a mea konguinga ten e ke mawhau whamsingonga a kau le redemption e ke mawhau wha commercial wha pisingisi o lai whaile whaataunga a justification lai whaile whamsingonga so o whaataunga la o whakaukako ko Yesu o le tau a mea tonguina la ua whaasala Yesu ai le siang sala Yesu o le mea o le whamsinonga le atua so e kakau lava la nga media requirement o le whamsinonga but e le mwhai kakonga nga meat so Christ being punished on our behalf o kakonga sala ua sala Yesu au le amio konga Yesu amio kongo i kako so we are justified wa ta'u amio tonu ina i tātou le amio tonu a Yesu o ele fa pera o justify o ngale fa pe o fa ngalo pe
pe mo ingi fa I vile makaule tu e ka kong sala. No, he punish our sins. How? Ia Yesu. Pe ole ese senga nga. Pe ole faya. A kasi lava le mea lang kupu ai nga mea ole redemption, ma justification. Ole maliu o Yesu. O te lelo pe sa ola jala le la faya. A faya tu pe. Ole nei taimi, ole vai tau ne, vai tau o Cristiano. Ole hu tatu mama lama umma le Togiola. I le vana le o stangata ma le stangata. Pela le mele Talanoa le Uso nei le via. I le whaonga ina le mo le ia tonga e Togiola i le stangata. O le se o ia te uia pe o te wofa pe o le au ngā lar kuspa ia pe o le whaia ngei mea ngei kai. A tonu o le anga nuu. A le whaonga mai le mele e pūlo o ile sikanga ka inga ia ola. I think I le va lavanga ia pevon mevongale I confess ang sala fa mangalo ele tu afa ferka kanga laka kyang sala ang karunga o iranga lang mamang I have to apologize to him pela le orkuma le anga sa mua ia e mangu ketsiang I live up pe mangalo le va male tu ole it's more like a reconciliation o se faalelenga Mankuala pela mei fonga fa sa mo elo ele lesa o ngua ko kan ngo kun mele ke ilo afa penge wo ki e ka o le si ainga pero la io la inga le yang sala mele e konga kusala o le wingo le meanga nacho macho le konga o ka le pulo le konga la wo ofa merka nga e pule la inga a kofimanga o me fesioki ka uer ko ka renga lenga o le mole ka le lenga o le fucking o le mea o le makua I mo I ar salmo o salmo mo ele o pakas e o pakas male kongi o le fai o le aikachi no e mafai anga nga fai le reconciliation and you still oh God your sin you still have to face the consequence along o nga lai kala kuspa I fono wai umale I fonga ia ai fa wa ku la fonga o salar ka kana which is e ka wang fa mi nga me foi ki do ku sa ne pe o mele wa nga fa ngi vai su ka ro pe ang ka ko ka ka vas ka wai nga fa ma ko per vas ngi ia pe nga fa le mele o le tu male nga u ya wai le se ku la ngi fa mele ka sa mo which is e pe se ku ma se nga u fa sa mo ia I fa pe fa mama I le sala fa psigonga pe o le sala ia e ka wa ve ku la fo ia pe yo le le ko ke I le ka pu le ko ke I le ka pu ko lo ko na singa fsidi dia o la ko ai nga ka le la tu te mono biele le nga luenga a lo fa le tu tar ko nga ku ai nga tangat o ia wai fa pues ka sa mo ia pongi mosalemi ia pongi na ko nga ka de la tu te mona mia nga lo fa de tu Romans 3 ia si I think ole e kusa maka kuspa I ani pas longo winga the whole human race tangata uma fa maile lua kolunga o le Roma e tolu fa mai awa wang sala tangata uma ma wale o le vi inga mai le tua ko e o lola ia le il fai upulenga lenga fai tau ko nga le la le lusu fa mai o ta wa mioton wina fua so o lava upu mal lo singa inga o le ta wa mioton wina ma le fua mai being justified as a gift. Justify kus male gift e ka omenga e ka kalele sang me ofia. O ka kalele sang me ofia. O ka ko. Kele me justify, as I'm justify ka ko. Lang fe o ka ko se. But we need to be justified. Notice the word justify, it's not make righteous.
We are justified. We are considered righteous, not made righteous. There's difference. O le ta'ua mio tonuina, ele o le fa'a mio tonuina. Mai lola ia, o le fa'a mio tonuina nga, o le mea alofa. Nga whaia ele atua ala keriso. Lea la e ala mai lea ile grace lea. Wa whaatau ina i tātou. Through the redemption, which is in Christ Jesus. O koe a where me le tātou tala. Onga ole ofsila pasa. O ai koe ngaka e mo mia le mele. Kanga ka uma lava. Asa me mo mia kanga uma lava. Lang fe uanga sala kanga ka uma. Fe mai. Awa uanga sala tangata uma lava ma uale o ilevi inga ole atua. E ka ulo lang sala o mera vale ke mafawe. O polo inga pol tula fono. Ale atua ma le ami o tonu ole atua. Wa alanga nga ka ulo lang sala. Unga ua soli tula fono. Ua me eska ko leva mai wang sala tangata uma ku sesi ku ua soli tu la fono tangata uma lava ma ua le o ile mamalu o le tua longo winga la le fe me fata wina itato e Yesu ilona toto mai le amo o le tu la fono mai le anga sala longo winga la e mo mia so tangata lava e mo mia le fata wina e mo mia le tongiola ina pe o kala a Yesu ngai fai le ngai le mo ile matai o lo se fulu fai upu e lua valu pe esa lo se fulu lua valu ke mo waitala ia ele sauia ina ia awina au na maitangata ia te ia ai au na atuia mafoa ina atulo na ola e fai matuni ola e suia i tangata e totele so o le kale la fsila pasta kusema verse le e suia i kanga ka umalava o le a faola inga Yesu ka inga sa Yesu e faola ia nga fepunga ngale si fea o ngalea ele o kanga uma faola inga ia mangingo ma ka kuspai wang faola ang fingalo le ko faola inga ka uma e faola inga la ka uma ele falango lango se ama se ele falango lango se kalia o Yesu ma sa le kalia e kangoa ia le tua make you faola inga so e malelukanga iyo ngal malukanga lima kolulu mai o tele isau e vala au ie ua miotonu a oe uang sala ngo ingala o tangata e mo mia i le mele o kanga sala inga ia sala mo o kanga sala o tangata ua lato o le wingale kala le sufei a kanga sala o kanga ka ua lato i loa o ilato o tangata sala langa ole kaimile kalangoa Yesu i ola kalangoa mfafsanga e makangaka faafia mi o tonu kangaka ele pe me fe me ia Johnny kua mai a fe me le sawang sala o pelo o pelo inga male tua o kangaka la ele sanga sala le fe me Yesu e ami o tonu ele o kakanga sa o Yesu ang sa Yesu mo tangata sala kangaka la tu te ilua o la tu o tangata sala paungor kaka mfeng sala mo ngor kangaka ilua o nga yang sala ela mera sala mo kaka pe fa pe nga ke fai mai le yang sa vai ko nga me ngale ya fa manga lo kia we mai le se mera fa manga lo le se mera fa manga lo fua we le se me se you know ko nga me nga ila ngor kaka sala mo e sa o Yesu ngor kaka hanga sala ta ile wingor kala le a Yesu so wala ko nga mo mia le tongi o laina ka ko ya mo ka ko la in terms of time wo umang tongi o laina tato e keri so lona toto basta ke muso ke wese mai maka pule se uma ko afsidi nalo maka pule ile relate il si mo bona ko ko o ana ki fa mangu yangari pengi fikio pe a fai o se kasio tangata o fa ole
O ala le o ala ngi whamangianga I pensiki o le. Pea whai ua vea ma sa tangata ua tongi o laina. 5, 9 and Yeah. 10. Tano a kong o sini muni ngai wile ngai kako sini mua. O e kusai ma iso whai pura o mga whaitau ina I tātou. Kei ngara pe o le Revelation 5, 9. Mai o lato pesfo I le pesfo o whapea atu a tau lava oe ina ia. O a tau lava oe ina ia e tango I le tusi ma tatala I ona whaamau whailunga a wana whasia oe. Whamelo la ia lea. Ua e whatau ina fo I mātou I lou lava toto mo le atua. Mai tu a inga mangangana ese manuu a toa mātunu. O le vanga mua lava whai upu le e kei loa. O pengi fiki pole manguia e maua I le tongi o la ina lea. O le ola e whawawau. Niwe, mantua fo I o lewa. O leo whatau ina I tātou e kerisu. Ua whai tātou mo ia, mai he brought us for God. O le mea mua ngai kau e lawa ainga. Ua whatau ina Yesu I tātou, ma uanga waa I tātou, I le ola e whaavavau. Ava ai fo lai ai I le upu e le inga whaonga inga. Pea ki loa ole I le kuspa I Kriklei. It's done in the past. It's Jesus that did it, and it's the truth. It's history. It's indicative, and it's more. You purchased us. You bought us. You redeemed us. O Yesu la faya. Nongo winga la ole o fisilie e kanga fo nga le the enemy of the gospel. E mawhai o ngā cancel le mea. E mawhai le o ngā inga, le mawhakau inga I tātou I le whawawau. Ronga winga. O le simanguia lea. E kusa mawhisira pas. O le sipeng fiki lea. O le ola whawawau. Ua tongi o la ina I tātou. Ia. Ua ngā waa I tātou. I le ola e whawawau. Ia. O le Ephesians 1:7. Ngai ia le whaitau ngā. O ia fo I ua tātou maua I le tongi ola I lona toto. O le whaamangalo ino ang sala e tusa ma le o loa whaulai. O lona alofa tū noa. Ia ngā o lea fui. O le speng fiki lea o whaamangalo ina a tātou ang sala. Ai fui lai ngā o le ngai ngaunga I ngā ia le upu lea le kereng whaapalangi o le redemption po le ransom. O le redeem po le ransom. O le sipeng fiki ngā I o whaamangalo ina tātou wang sala. Ia ngā luenga kursu kolu. I mean Galatians kursu kolu lenga ma ai fo I tātou. Galatians 3:13. Whai mai. Whatau ina mai tātou e ke riso. Ia. Ai le whaafanonga o le tūna. Ia. O Yesu na whaatau ina I tātou. Ia kein vai I verpe malavanga I ngā whaapalangi o whatau ina pol purchase pol redeem. They all in aorist active indicative. Ia. Kuso mea malavang kupul tuanai o Yesu ngā whaia. Ao le mea morning kupu. It's history. No inga o le whaasa o le konga o kako. Ua uman whaasa o le toina tāwha mai o whaasa o le toina. Mai na whatauina mai tātou e ke riso. O le whatauina ngā la happen I le keimi kuanga. Ua umang whatauina I tātou. Nongo inga la, ua whaasalo o toina I tātou ma le whaafanonga o le tūlafonu. Ua le mea ngā lenga whaakau mai I kako e Yesu. Whaatau mai I le whaafanonga. A le tūlafonu. Mea ngā longo inga, e leo koe pule I le tūlafonu. Ua ke al keimi ngā o le tūlafonu. Ia. Galatians 4:5 Longoinga e fōlinga mai ua whatauina I tātou e whai matama whai. So, o le tongi ola, o e o tongi ola ina,
o e ua fai ma whanau o le atua. A tali I o le atua. Ia o le Titus 2:14 ngā whai ai I le mea whape ngā. Ua lawe ina tātou ma le polonga o le tūla whonu. Ia o whaatau ina I tātou. I want us to look at 1 Peter whamun. 1 Peter. 1 Peter 1:14. I meaning of ia pei o whanau ngā wai awana I whaatu saina o tau tu ina nau tuai a o wālea o tau e pei ona pa ia o ia na walauina o tau ia whapea foi ona pa ia o tau a mea uma a wā o tu sia ia pa ia o tau a wā o nei e pa ia la vāu a whai foi tau te wala a watu le tamā o le na te whaaola whaailonga ina tangata o le na te le whaailonga ina tangata o le na te whaamasino e tusa ma le ngaluenga a tangata e taito atasi ia o tau nonofo ma le matau I o tau a o tau au mau I nei whaimelo le suvalu a wā ua o tau I loa e le I tonga I ola ina o tau I mea e pala o le a rio po le auro nai la o tau a mio le au ngā na tuui na mai e o tau mātua. Suiva a o le toto tā ua Yesu Karisto. A kein o le upunga whamawhai ngā e le I tongi o la ina o tau I me pala. A wā ua o tau loa. Wā o tau loa. E le I tongi o la ina o tau I me pala. O le si upunga whasa mua ngā whapalangi rawa ngā same Greek word I o le liberate means set free whasa o lua. And me ang whakwe you gotta be careful when you stress one side I be ignorant of the other side onga o le overlap o whaliliunga ma le whaawinga ina mo le au te lenga mō tangata lau tele o le tongi ola lea o whasa aloko inga I kako tongi Yesu le tau ina ia mau tātou o pule le atua tātou isa because He bought us how through Jesus' blood pea whawhaingo fie lava so o manguia la ngā ka kohola whawau whamangaloina tātou ang sala whasa o loto tātou mali tula whono ua whai tātou ma whanau e lo koe polonga ka la vea mai tātou mali polonga le tula whono ia mano e o ua whamai e fo I whamanguianga ale mea silia I le mea leo tongi o laina o le whai o tātou ma mea tō tino le atua ma property le atua He owns us mea ngā e ali e fo I malolochipa le atua you know a whakau ia oe longo inga ua pule le atua wanga inga whakau kako so ua siol tātou ua li Yesu whamau whaeronga ina I tātou ua stamp kako e le atua I langa stamp e ka o kuai He owns us ia na wha umapia ro fsiri nge whiawhika kora whulei ngā fsiri le ronga lua na whawhewheo ngai loa o hao ua tongi o laita whawhewheo ngai loa e se vai ngar kuspa I o kau whamakarakala mai lea mea ia I loa I fwoi ngale ia se kala le Whawhengai lo e tunga la ina sine. So le si wingo le upo le whao la ina. Oh, ia. Esa, really close. Yes and no. Yes and no. But yeah, we can say le sianga kaunga whao la ina, po wha manga lo ina, po le ia. Whawhea ona o I loa. O tungi o la ina. Whea ngai loa. O oe ua I lalo le vaenga le ka ule. Tungi o la ina. O whaamanga lo ina la uanga sala. Ngā, you know, wa a whaingo whiu ngari. Wa okar kongo ya Yesu wa okar kongo Yesu le okar kongo fa mangalo ina ya pe ole Kolosenga mua fa sufa
ngai fai ka whapea o ia ua tātou maua le Togiola I lona toto o le whaamanga loina lea o anga sala longo inga la a ku se kalivave fa pela ku pasi afsil mai ropasta mai fa fenga o lo o Togiola ina e vala au mai lo e allo la col pasi basta ala me ku spai e fi a me colo se mo su fa mai o ia o tato mo o Togiola so ava fango fia kala ia la fe me ku spai ia ai ele serious ngai ele kusia Ioane First John Fakaulava ile mele 1 John 1:150 verse 3 mai ole mea na matou va ai ma faalongolongo iai ma tutita o atua ia te utou fa mero la ia le ina ia outou ma futa faatasi ma I matou o lo matou ma futa faatasi fo il tama lea atoa malona alo Yesu Keriso longo ina ole upunga fi mga o stress I ole mafuta faatasi e iso no ta inga te mafuta ko nga me vonga le fexo ola orkeusiano e alu le loku afa fengo fira o kala fai soonga orkeusiano e mafuta ma leskeusiano afa pela ke le langona afa pe natural ya oele le ngau le urgency le kindness e ke mafuka leskeusiano that's the sign e ke loai ua umanga o no ele tu umanga fata wina oi ma le fai upu e valu ile mea lavanga e chapter 1 lavanga fai a fai tatou te whaapea e le ai se tatou angasala o se ai tatou ia I tatou e le o I tonu ia te I tatou le upu moni longo inga fōringa mai o ka ngaka e ke iloa ma e kalia o le tangata ansala if you e kalia le mea ngā pero kala Yesu me menga sau ka sala a pela e ke lo o ka sala ngo wenga sau Yesu ngo inga la aya oile la ngona le nga ke fai mai ai masina that's another sign o Togiola na nga sau Yesu mo ka fa penga pe on va ko o manga e kusila e Ioane e kele ia menga ia lele pe faina e o e fa pe fu di so nga sala longa la e la fa le ko ia fa mai o e ta pelo ina le tua a kusa ma le council so ka kangonga longo winga e le Togiola inga ia oi lang fele mus kanga ka le ang sala la fe mai a fa mai la ke le ang sala longo winga o pelo le tua lang velo ia ko fe mai ang sala ka la vai fela nga sa Yesu me fa ko ile winga kala Yesu fa me le sa mo ya mi tonu alanga le am ska ka mi ko alang fa pe kala Yesu sa mo yang sala nga ile uli ia e ile nga fa me le yang sala me la to ya mi tonu le o ka skula fongo ia man le au fa o nga tu la fongo John 2:3-5 ngai angi ngai le o le sime ke lo ai o le o tangata o Togiola ina e ke uska ia fionga ale tua I polo inga I polo inga ale tua fai mai o le mea fo I lea tatou te ilo ai ua tatou ilo o ia pe a fai tatou te tausi ana polo inga o se fa pe o ilo ia ai le tausi o ia ana polo inga so o le uska o uska ia ilo ai ia o e ua vai ngala ia le pe fa e no ai o oi ia pe o ngan lo de vai so ia ka ku tatou te ilo ai o tatou ua umana fa tau tatou ua o e Yesu o e Yesu ai fa pela ki ma funga e le so wa sala ale ke na lo me no nga I fa le kong ke le fa le kong fa le kong ya ma ya le e vai nga o ta o fu nga le e no ai o le ke na lo I me ne ka o le Togiola ia me ka ki o le ia lo ia ka wala lo foi le tu ai le o le lalo le ana so ia tatou wala lo foi le tu ai le o le lalo yes
2:15 ngai mai auto te mana na o ile lalolangi po mea o ia ile lalolangi pe afai mana o stasi ile lalolangi ele o ia te ele lo foltama malolai awa o mea o malava o ile lalolangi o tuina o tino o tuina o mata mo le faalilia o le lalolangi ele mai le tama ia a mai lalolangi o le a mavae atu fo ile lalolangi a toa malon tuina nau a o le fai le fina ngalo o le atua e tu maulea e whaavau o le mere ngā leng whakau kako e su ia tātou fai le fina ngalo le atua a kako fai la longo ingo mea umaravanga e wona i ngā ile lalolangi kau ke le fai a pe o le a pe o le mana o ile lalolangi mana o lalolangi po o mea o ia ile lalolangi so ele o tātou ngā o ia kele debate ma fam kalanga e fai ile mea ia au ke tani tonu a umatu na ufo ifsili o le neia fiafi nea ua mau atu lau o tātou awa umale awa o te lenga o le tongi o laina te matau pu whatano noina le nea fiafi pe o sa usiringa e fo ile awa onga ia le ngata i leo tu ai ngata ia o whamanu yanga mpefiti ia man me muli le sa whaafsiri o le whaafio o na iloa o au ua tongi o laina ia e whamano atu whaaftai o le ua mai ale nei fiafi o maningo lele matare vai i vai nga ese ia sa ka ku kana ai ia au ko fakamino ko muni ne pe ese si mea o lo o ka wa fa ali nei po ku sa marka kom ka upu fatano no ina tongi ola ina ia suna sione ma ia maro fa te lu sumo se ve o te mana tua le upo Yesu no sa ua tau nu ua mai ua fai le nei mo tātou ia ave ho ele me mea tātou te maho fau i ele nei vai aso i ele ngatu nei vai aso o mol tātou sa balinga ele toto tāu o Yesu sa whaatawina i tātou ele tau ngofia tātou tau whaatawina i tātou lona toto o lona tino na mantua malepe lungo le sa tau o na vai i whao, o na lima i whao, ma lona i tū le tau. O winga e te tau, o na matua wha siri ina i o tātou ma ho whao le ngā ruenga tongi o lana whaia Yesu mo i tātou. Sa ulea tue wha apopo atu nei. Taila. O tala whiunga leile tātou mta apumale ma laka mea lista. Iwa liska ole ka oi kako the redeemed o tātou o tongi o laina o te rangonga vea fu tātou mta apule nea fia fia whamantunga i tātou po ai tātou o ai tātou e tusamal tātou mta apu tātou o tangata ua whatau wina e Yesu mo le atua e kusama le Revelation ngai lima o nga ia salo la le ke se kala ke fasini atu le ta fu tano na fia file o ma watu ia fa mo atu le nga fa tai na so nga tai ale Recipients Efeso Fonoti ia Efeso Fonoti na Sione ia fa so fo ne fia fi ia nga le pele tua o fo le tua mo foi pele ele at mai ma poto ia le tino marosi ia ma no le faranga ia mau ai pe ia o lua le fasoa ma le vai ina ia wari folo ina o lana fiongola ia Efeso Fonoti tatu por Talanoa le Talanoa le Uso ma oi ia fafta ia o te taritono ia o le taunu unga ngā o le ne ia fia le Talanoa le Uso ia to tu tau mai le vea fou i se si fo i mta upu la tātou fasoai o ne ia fiafi fa manuia le tua i lo loto so i fo ia amen